Leihlo la Kabelo moyana le rurugile ebile ga le kgone go bona ga bjale. Mmele wa gagwe o tletše ka dikgobadi mo a palelwago ke go kgotelela bohloko. Moyana o bethile ke barutiši ba gagwe ba babedi ka kota beke yeo e fetilego. Tlhaselo yeo e diragetše legaeng la gagwe. O latofatšwa ka go utswa sebaledi sa morutwana o mongwe. Moyana o tšhogile le ga bjale. Re fihla sekolo ba re ke ka tlase nna ke ra re go tlhapa mahlo pele ke fihla kwa tepeng tlhapa mahlo ke re ke tlhapa maika kwa leihlo la bohloko peine ka metšhabela ka moki ambile jalo ke thoma kwa bohloko a ke sa bona ambile ka break ke lata menere o mongwe ke re menere gape leihlo la bohloko gope ya release letter kgono a tleliniki ambile lo mongwe wa tšwelela o le ba ntshwere gore a wena re moswini ambile menere lo mongwe a rae wena tsamaya kwa tlase tla ke bolela le wena ke fetša go ja. Tatago moyana yo a dulago Johannesburg o rile go kwa ka tiragalo ye a namela le semetsing o re barutiši ba ba lekile go mo fa šunya gore a phumule molato o e fela o nyaka toka e phethagala. So those guys, as long as I'm open the case, I need those guys to go to jail. That's a salvation. I can't go back to Joburg even I don't see the solution what that's happening. Lefapha la tša thuto ka profenseng le thakgotše dinyakišišo mo tiragalong ye. We have learned with shock the allegations of an assault of a learner, allegedly by 2 teachers who were accusing the learner of stealing a calculator. It was brought to our attention that the matter has since been reported to police and the matter is under investigations. Mmoleledi wa maphodisa Brigadier Motlafela Mojapelo o re a se batšwa ba golega motho molatong o.